Ojibia TV. Ubeje wo ho. Yo, Somafo ahwefo Nyame Israel send them so we dey wafidie no. Ato giving life more in India na wo hwe yen said the die no. Ye de yedwumadie ne se oman mu ani wiase afa na yin mpanifo bi a Nyame adom mo de ho asi ho se mfaso beba omo so. Omo na ye hihye dwumadie soronko ye de mo. Said the die wo hwe yen no na nche ye bia nanse na ye a very special program at Central Region University of Education. We say mumu bebre mahwe ye videos no. Na penifo bebre na ba dwumade na se na Nyame ncha de pani ba ko a Nyame ema ho kwan ema obeka yen so de na new Nyame beta dwumade na chi. Ono ho enende ne office enende Yawoh. Na and yene no ebetwetwe nkomo because gospel bi eboboba me kan gospel a me pa kire good news asempa bi eboboba na me kura na me be ye interview no me nhyada enim nsem no mu yi na ya asempa ayesese Ghana manye wiaseman na eti eno nti sede dwumadi bekoso no wo a wo behwe bia no sede de bia moye no na mo so ma forward sede be ye wiase afa na nyina no obi abenya dwumadi ni bi na wahwe ye be twa ye ho sema age ye nkrato ye from Giving Life Consultancy firm ye bapa ma introduce eye sofopani ana ya menipa ende ya me aya adom na timi abepie no so won the office me introduce na kire na yede enkomodie no ahyehye so enti stay tuned. Yo akwaba ebusuafo ne ahwefo Nyame enkoso nhyira se wode wo hwe yen yebe koje nkrato no me ka kire wo se ende Nyame ncha de yenya hokwo kese kra ye pani ba ko a inansen ye Central Agent Honors and Awards ye nsaka no ye share na nyum ye bo na baso na in fact ye hwe mo no kra na ede nyam hye no ebe hye dwumadie no na ende wama kwan se ye mbra de ofe ye ne mehwe nkomo na men sembre no ono ne sofopani a oda eye asomdwen tontonsom ano a ewo ekumfi utwam na dodo na efreno Messiah ende yebete ensem ni din angasa de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh enti no mensemre no yebeda dwumade no ato ye papa so na yebisa no nsem na wakyere yen enioma ekoso Nyame de afa ne so ama adasa hia Ɔkrɔnkrɔnyi yede wase se wo peneye se yesi epese ye wo interview wama kwan se yebehia dwumade ni na ne se ye platform no ye di promote mpanifo tesem na edikan last ye ba ha ene obedi nkomo ketewa bi ye beda wase se odin kan ba program no na ensem bi a wobobo ne tofa no na esese wiase yina eti ene ntina ya to ahoyi edikan no ye pese ye ka mine Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Mezinetsen the man what me Nyame Somafo Nyame Somafo mention as me Mama opisuru ba Moses no Isaiah the man bodu Yesu when you pray with Israel afi Nyame Somafo bi pray wo Mecca oye konshini Muhammad mission na subeka nti the member ana na Nyame Somafo so wabe okay ahia na yaka osraso mo so ya ewo Bible ewo Quran no so mudam labo pe tumoma na Ɔkrɔnkrɔnyi wo kan se
Omo mpenfo na obobo omo din no Moses mu ne omo ina pie Israel. But one when pie Israel oba Ghana e den nkyiremu kakra na ewo mo. Nkyiremu ma de Yankopon oyi oman ebasa. Okay. The man odno sum beginum. Okay. Na osum na oda abam o se no wo hemba. Na yimpa bia abam a atimoda me ya hemba makọ. Nti yehwe Isaiah 19:24 a omaya ba asa no ho. Okay. Isaiah 19:24. Isaiah chapter 19, verse from 24 to 25. Then in the Israel book one Misrim, or in Assyria, who would say Ebasa, I ensure asasi finfin usende, don't erase Eshawan. There in Shrankami man Misrim, the Messano Ejuma Assyria, the major place Israel. And the man ba asa wa bodi in Israel, Misrim no in Assyria. You know man Yankopon yi so. Na chenchiri Israel do bia in Israel. Misrim na Bible man. Na nkofo pi wo da wadina to Egypt, Africa. You know bia. Okay. Misrim no yin power one. Na asase onya ofado Misrim asase. Only Saudi Arabia. Okay. Enti Assyria so yaba only akanofo. Akanofo ya no wo he. Oh, to see us for Assyria. Na wo. Okay. Nti na Bible no bra ave oro shada mon koban. Na damo damo ho na wo. Okay. Akan ye commission yi o de kan po ewo ya no wo nsu na chi. Nti akan no so ma mba anto obi empo yimre yimpa wo na. Okay. Woka akanfo a akan na asefo. Nti aba na botu nu anu mi na wo so abosum. Oga ye ho ada nto bosum na obi na nja to. Ni mpa 20. When ho twi fi wo wo Canaan asase do Lebanon na bia obatan ahon Assyria no so oye ninua na bia oye Nimrod obachechire ho Nimrod so oye Ham namba no ba ko na namba a wopan Misrim Kush Ham no owo Kush Put Misrim na Canaan de damo Kush ono wo Nimrod Okay. nzo na obachechire ma asase the bra kan ko ho na je wa ko ni na mo fi na ayi do ka kan kat na ho nze chi wo ya do mpa aka na wo mmadu a wotwe wo ina bayan kwan shafo nze mo to 70 do so ya ko pan kan be siesie asase bi ama wo no wasafo wa bi ane West Africa. Okay. Nze aka na to do awotwe no so wo me nko bo sha asase do nze wo twe ho da ba wo na mo so wa bo pu wo ze kan be na Central Africa. Okay. Echi na wotu ibe Benin. Chin ombudi tichima. Wana wo hu na asasa ko asam onda na bodo so. Nta aka na mba na da wotu obi na nasafo, obi na ndom, ekwa yimpo a mapara ko chechi ni na ibn eshande pokra aka na bo oto eshan nasafo ne. Woto akon nasafo de nchefo. Ama oho. Enti aka na odi kan ba wiasen, ona nasafo. Onye mpantefo. Okay. Ya me Somafo yon ko se mpe wa kan nfie. Yo. Ayi yahwe Israel fo na. Sese ayabo oman abasa, oye Israel, Assyria. Ono sese abaya akan for another Ghana. Na Misrim. Also sana ende wo Saudi Arabia. Israel for no one ide yenya Bible ni firi. Na Saudi Arabia so yenya ye Quran. Enti no bi bisa de Ghana so na oye owudze yin. Anya so Yankopon soma obere mobno do som bangoten da amana wo meka ho. Okay. Enti mo da ba no ko tum woma. Tum woma. Okay. Yo. Da mo tum woma ono buku ko sokra odo Yankopon na himwaro. Okay. Na ono no yim 7%. For Moses mo be nza yakon. No yim 5% so mo komshi an for kura. Nze ma kai na da ho. Yo, Ɔkrɔnkrɔnyi se yembra osom no do. Oye
asomdwe ntontom som no ɔyɛ bɛn osom ɔyɛ ntontom som ne di ayen nkwan hye ɔyɛ nkwam hye okay ɔsom de kan ba wiase ɔno yɛ ma wɔde wɔyɛ mbɔ bɔpɔ Moses ɔde bai na ma kwan hye de bai mo wɔde wɔyɛ mbɔ bɔpɔ na hyehyɛ da wɔ no de akyiri no ntontom som so ba okay ahụ Yesu kwa ka da sa hụrụ wọ mpe a ya ahụ nsọ de ada wọ sra Yankopɔn ɔpɛ no ɔmra asase no asase wɔ yɛ bi ɔna abi wɔbɔ Yankopɔn ne di okay ahụ gye ma ka kyerɛ fra me Yankopɔn se fra me na magye woro ɔno na abi enti ina wa ahyɛ ho nkɔm ɔyɛ adwumade me di nyinaa yɛ nkɔm hyɛ na abakɔsɔ ada wɔ hwɛ Yankopɔn asɛm nan ne hwɛ ze penalty na ɛde ka akɔ yɛnhwɛ asomo kan wɔ ba wiase Israel for what Nehemia yes asomo kan ba wiase na Abraham no ono no somo de ba asase de na Abraham na ma ɛwɔ kɔ yɛ issue no yɛ Isaac nti wɔn na no somo ono ano wɔ nyina wɔ de ngo de sesera na nkwan hwɛ so san de ho do da poporo so ba the penalty na Zephaniah chapter 3 verse number 9 Ono na mebadan ano konkron ma kyerɛ aman no amahoni nara wɔ abɔ ewuraze ne zin dɛ wɔze betire kor asom no ɔse wo bom din wɔ asom me ma ɔhɔra da nso ɔka dɛ Nehemia chapter 8 verse number 6 na Ezra hyerɛ ewuraze Yankopɔn kasa no na ɔman no nara ze wɔn nsa ne mamado gye do dɛ amen amen na wɔbobɔ wɔn tiraze na wɔze wɔn ayi butu fam sɔr ewuraze nti ɔsom ɔde kan ba na wɔde wɔn mbɔpɔ ɔno ɔbɛ Israel na Arabia na nkwan hyɛ de afie de ma ɔreba no wɔbɔ mu dzi ɔso do mina kaka Elijah fo ɔsom ɔhɔ yi ne Yankopɔn ɔpɛ yi na ɔyɛ na ankasa no de ɔso obi dze ne mbɔpɔ ma ɔyɛ yi dze ɔdre mom ɔmo bi ɔtontom mu dze ɔmo bi ase nyina wɔ mu kasa yɛ mɔse nti ɔsom kasa yi na abɛ yo nti ɔyɛ asomdwe ntontom so na dze ne mfa wɔyi mbɔ fam wɔbɔ Yankopɔn ne dze yɛbɔ Yankopɔn ne dze okay nti no ɔnyɛ church sedema ɔyɛ religion sedema wɔ Israel sedema wɔ baka okay nti no ebi ade na ɔyɛ ɔdan so wɔ asomdwe ntontom so no ano ɔyɛ ɔma na ɔyɛ different from other do ɔdan so wa dɛ Yankopɔn no som jedi ko eno de Yankopɔn no som no dɛ yɛn papa jedi Yankopɔn yɛ ko we be jedi Yankopɔn yɛ ko ɛsɛ ko Israel wo jedi ne ekɔ Arabia Maka wo jedi ne wo jedi Yankopɔn yɛ ko dan bi ntontom so ma be jedi o jedi dɛ be jedi Yankopɔn yɛ ko emu se ejedi a ore hu so ka ho ada different kra bi abam ne ore hu dɛ Yankopɔn yɛ ko ne hu yɛ dɛ yɛda de wɔn na Canada ore yɛ hu adwuma ka ho adwuma yɛ dɛ onko sunsume bia ho nka gyemo bia bibera abo ne Yankopɔn ko ti ne yo asɛm papa ɔsome no starte ɔyɛ asomdwe ntontom so no starte bɛ 2014 okay 2014 na kasa bere ne de kan kebo practice afun abom wɔn so ɛne Yankopɔn yo nti ɔsom ne de asomdwe ntontom so ɛno ɔwo ne da no yo dama Nyame de ma no ne ɔsom ne vision yi den like ebi adze pot ne si ɔyɛ ɔsom no na yi do yo ɛmɛto da wɔn mo ndɛ ɔmo gya da samban ne wo hyema ɔhawa ɔda wo bia me yitwo so na afɛ me kyerɛw Yankopɔn ne kyerɛ kwan nti dwumadi na da ma kyerɛw Yankopɔn ne kyerɛ kwan nti na ɛba zazen sɛ hu Yankopɔn ne kyerɛ kwan ɛwɔ ne yahema mu nkɔ yo ɛwɔ TV stations minyi mu kra mi mabie ɔyɛ Agyenkwa TV ɛna ɔgyebia iya yɛhwɛ TV no before I yɛbɛyɛ program no na yɛhwɛ na dena iya yɛhu nsɛnkyerɛnne healing deliverance na damadze no wɔ TV no do mepakyɛ botum aka ho asɛm kakra yo akyerɛ ehwɛ ade apototu a no ho asɛm wɔ hɔ
Isaiah 42. Isaiah chapter 42, verse number 1 going. Also, share. Marco, I met Sonum Ejina. Me, ya, Master, no may na make cry any canon. There's a Muslim Asher. Was a table before I come a for. Amaka say a Christian who come use. And come up with what come up see. That's what a day in I know what. Say, cover 7 or not, but you will see. Verse number 7. Ma, we went when you were a free. As all Babu boy and Copa when you're prayer when one of the name prayer. Or do you young company a corridor lay prayer? When you do for if he has a happy one, what if you had it? Mama, what year? Our boss said, we never piadi, but some will piadi. and 1 hour, what it is soon if you I've been one what to soon, man, when you born, or you're born, when you now. Never I say. Yes, obey them too. Or you obey them too. No, the money. I bet yes, obey Zion. And then you be a year way. It's a bit of young company. Doing your way. It's about sire. Not you, one year so, or come out from show. When say, ban, not will be a year fra. I will be a young company. So obey when you move when a young company. Not you, or come one year so I want some show. The way you may believe you, the more you. The same you about my master. That's what from what we are mean so we are going to see. I'm not say. Yo. Ɔkrɔnkrɔnyi bosom kakra na yɛpɛdɛ yɛtwa yɛn ho kakra na yɛba. Ahwɛ sɛ sesi a na ɛdze wafiri ne to ha Muslimfo Isaac ni na ɛnna yɛtwetwe nkɔmmɔ soronko koraa yɛnye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh a ɔda asomdwe ntonton so ano Bombua Otam Akumfi Otam na yɛne leading nkɔmmɔ na waka nsɛm bebree mo a ɔwɔ adze wafiri ato ha dada na dze mem dɛ atene nyinaa na sesi aso na ɛdze rehwɛ I welcome you. Yɛbɛsan ato nkɔmmɔ no nsɛm bebree wɔ ha yɛpɛ dɛ yɛbisa no but say in subscribe here make sure you subscribe afei so yɛdwumadzi a yɛdzi no apart from event management the consultancy services no bohu your numbers on the screen saying here any of our services are botum na afre then we can serve you better into no yɛbɛgye nkrato na yɛasan aba sisia thank you yɛ mama kwa ba bio yenye Nyame Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na ɛwɔ hade magazine kan yo Ɔkrɔnkrɔnyi adze ohia yɛ pa for this interview enye information bi a last de mayen ɔyɛ da yɛhyia ha no ɛka bibi fa emfasode a ɔman mu ni na abotumenya afa Nyame fi a esi Nyame na modo esi enti hɔ na yɛn nkɔmmɔ no or friend and obey centered but before that answer na yɛbɔkɔ break no na maybe so they can be about indwuma Nyame faudo odi kan the message of the osom no the mama leji nyimpa efrebronsam ne mpokyerem na akyerɛ won Nyame kwan otodo bi maybe so about and century na aza yehu TV do equal to Isaiah chapter 42 from verse 1 to 2 na so verse 7 edi chirimo ho but yes sanso nyim bibi about broyi beka philanthropy oye adoye no so and as me pacho no so botuma account bibi kakracha ansana ye move to the adoye na de odoso says the mfa outside the da yako Kumasi na yakaya school bi adoye no mo ankro do bebre aya brand pa bon pi ma na mo hwe yo asem papa afi yenko the ena ankrakor no man ni nyina botumanya afi oye Nyame fi Nyame na modo so da makan the jumada medina ya abakwasam okay na ye nkomhye ehwe maka then you will discuss obia no otwehwe opiame fi no ho da man beso ha okay
na ɛho nkɔmɔ hyɛ wɔ hɔ ɔne dɛ Nyankopɔn twa ɔde kan bɛ wiase ɔnyɛ dɛ wɔmɛka Okay. nti ka kora no Quran 3:96 Quran chapter 3, verse number 96. The first house ever to be built as sanctuary for men was that at Mecca, a blessed place, a beacon for the nations. In it, there are clear signs and the spots where Ibrahim stood. Whoever enters it is safe. nti Nyankopɔn twa ɔde kan aba dɛ ɛkyi na Solomon Nyankopɔn ma Mose Israel po so wɔ de Okay. ne so ho asɛm wɔ hɔ 2 Chronicles chapter 6, verse number 20. The way you bobu you what do as a chain as a sign. Which shall be our last days using but in Honolulu. The betim pabo walk wababo actually be you know. Let's see walk one a woman Israel to the surrey. A bra one bompachi be you. See what's an abia hawk which are osra. Let's say it's a few. ɛnti bere a Solomon ɔbɔ mpɛn pɛpɛ Nyankopɔn ka asɛm bi 1 Kings chapter 9, verse number 3. Because in a razor say no day, Mats won't buy one I want to sir I know minimum. My fear I see you come. There is a missing bottle the may one a mark at an hot day now. nti ne yɛ ɛyɛ abien na nkwanhyɛ so de hɔ dɛ ɛna ɔde akyi no kɔtɔ ba Okay. Isaiah chapter 2, verse number 2 going. No baba then da ozi echiri no mono na wozi erazi fi bipo no bobo mbipo no do. ɔkyerɛ asa dɛ ɔbɛyɛ kasa asen dza ma ɔreba no ɔyɛ kasa si dɛ wɔmɛka wɔ Israel Okay. No mama no do abo akoko nyina do na amanaman bapem ababon. nkwanhyɛ no de hɔ dɛ ne ɔde akyi no dɛm Nyankopɔn mpira baba na ɔbɛyɛ kasa asen dɛ ɔwɔ hɔ dada na amayama bɛyɛ dɛ Pem aba. bɔbɔ afei yɛnhwɛ Hagar ma ɔwɔ Mɛka ma ɔwɔ Israel asam koropɛ na wɔ ho dɛ Nyankopɔn bɔ ha mede wobɔ no bɛkyɛ wɔ na iyi ne nation na wɔwɔ Hagar chapter 2, verse number 9. Ofi ne chichire enyimiam no boso asan enka no ze no. Do me brazi no se. Na bie yi mo na mba ma asomdwe. asomdwe yɛ dɛ han ɔde kan ɔyɛ bɔne pɔkyɛ na ma ɔwɔ Mɛka ma ɔwɔ Israel na ɔtɔre bi ɔyɛ ayaresa ɔbu kita ma ɔkɔ hɔ a na wɔdi ato ata akɔ ayɛ ɔkyerɛ ɔsa yɛ ma ɔtɔre bi yɛ awo obi a ɔpɛ ba bɛnyina na ɔbɛyɛ ɔpɛ ba wɔn nsa kan bebree ma ɔtɔre bi yɛ mpuntu abrabɔ yɛyɛ nipa biara Nyankopɔn ɔwɔ dɛ abɔ bra yɛ adwuma nkoten da adwuma no yɛyɛ ɔyɛ na yɛ scale na bottom ahwɛ wɔyɛ na wɔba afi ma ɔtɔre bi ɔyɛ tumudzi dɛ Nyankopɔn ɔnye obi da ntum dɛ sɛ ekesa akan bi a wɔde ka gye edu dabi ɔyɛ n'akyi wɔde koraa nso ɔmo tumudzi a ne kesa akan a wɔyɛ dɛ ibo nwini nso tumudzi ɔde mo obi a ɔwɔ temple no ho ma ɔtɔre bi ɔyɛ mpuntu ɔwɔ dɛ yɛmpa biara yɛ mpuntu ɔwɔ mpuntu a na adze abɛyɛ biara ɔyɛ dɛ ne mu baa ɔsɔ mpona de yɛ a ɛhyɛ asa kakra yɛ ɔwɔ dɛ bi na esi dɛ afi ma ɔde bi koraa yɛ kunyimdzi Okay. ade bi abɛyɛ biara awiei ɔwɔ yɛ nti ɛso nyinaa ɔda ama hɛ na eyi ɛso asɛm wɔ mu dɛm na ɔwɔ Mɛka dɛm na ɔwɔ Israel ɔmo yɛ baasa a Nyankopɔn ɔyɛ so no dɛm nyinaa wɔ mu ɛkɔ Mɛka kaabere yɛ bɔre pakyɛ owi a ɔkɔfo Arfa ɔkwan hɔn abrabɔ yɛ yi na ɔwɔ hɔ afi owi a ɔkɔ Mina baabi a Abraham ɔde bɛkɔbɔ akwadaa no nso ɔyɛ mpuntu ɔyɛ kunyimdzi Okay. dɛm na bɛyɛ baasa na wɔkɛtɛ Mɛka fo kɛtɛ mo ayɛ esikapo pii no ekɔ Israel Solomon dzen bɔne pakyɛ nko ebi nka ho do owi a ɔbɛkɔ Betel hɔ na kunyimdzi wɔ epia ahinda a bɔkɔ Gilgal epia nya ba a bɔkɔ Shilo epia wabrabo kɔyi a bɔkɔ Mount Olives na yi na ha yɛ dzen ɔsɛ mɛdzen na bɔ mu ko yɛgyina hia na yɛnyɛ ne nyara
The year simple cry, ye and Jacob Papa. You. No, we are so much baby cry, I would have never see. Okay. On put a kid. That's it. Is there a pose all the way to home? Why can't come and paint up the other kind of Bible? Or prepare the one that made a water with the sea. But it was on the edge. Your baby, now quench on the chair. Ezekiel chapter 5, verse number 5. Mbre Erazi Yankopon sinyi Jerusalem yi zinu mmesi amanaman finfin na nkrom etwa no ho ehia. Aha. Ese Jerusalem no wan sase na asa no Yankopon ne fie. Na so me fie me de besi wiase finfin. Na me me botwe ho ehia. Center of the world. The maybe other who pete be in on Ghana. Yeah. The baby my temple was in center of Papa. Okay. And see, yeah, me card in social studies. So maybe in freezer, you should be the Ghana la equator so maybe so Ghana is at the center of the world. You know why kind of bad with that. Yeah. That's as a fin. Yeah, Yankopon if you to the basin. Interesting. Me pacho intino adek awsom bodam adek sedam no. No enhyehyɛ bi wɔ ho because ɔde wiase nyina dem Bible na aka no wiase nyina wo ba wo pino ho. Say no say ɔman Ghana anade wiase nyina wo ba enhyehyɛ ben no da ho a ɔde enhyehyɛ da ho an ebe ho a odeka ebe jedra Yankopon yakɔ dem jedra wo Israel jedra wo Arabia wo hu dem jedra na jedra Nyame Somafo Yankopon na osoma sɛ dem wie mabu esu osunsun konko ne dem afi bokɔ ekotwa ho. Okay. Na hyehyɛ ho adekɔ a isa bɔ apar ansana. Okay. Amwa apar atwa ho yɛ adwuma. Ema na wo maka no quotation wo ho. Wo Israel no quotation wo ho. Aha. Enti adom ma damo dwumadi abo mayin ember obodo bibi na Ghana aye obaye din asiwi asi oman biara. Mbi bodo a amama nya woba. Ekwa wo se ekwa Ghana. Ekwa Ghana. Sa wo mayin mpo na mam koye wo man mu a eba ha bokoye. Nsu nto wo man mu a eba ha kwa nsu boto. Nti oman be ye din asiwi asi oman biara. Na fi sikira odoban emeze ba ho ida me share bia mu do 13 years na me share asra matakasa kasa me da ye bibia ma ye bira kasa mate na me da ye bibia bodu ne nti dam osum no ma na azi na ya kasa temple so no kasa na me si me che wonya da yo bia na ba ye plan ho da sikira baban mampene mo kwa ma mayin bancho mayin ofa yo man no adwuma nti iyi na mo wodo bibin na ma be skip bebe no okay nti sika dodo na beba no mu 50% ko mine no yo nti no oye te da make den wo special time a wo de kor yo nti no ha no so da man yes sha se oye bosum empire ba san afweko okay April August na December na obaya kakram impo ayaso wokora maka pokora osanda impo no yakasa nesun na yede ye adman yede nesun nesun wodu na impo na waba wontum ya ndi bubu a bibia shade bibia bosun aba sempo na yewe ndo abada ma na wore yakọ bia bosun esia anada ahwe okay yo ahwefo yenye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na yɛtwetwe nkɔmɔ so nkokora yebetwa ɔyɛ the third temple no achiro very soon you see it enti no yebotwa achiro na enchiremu aleban de ɔyɛ asɛm so nkokora ɔyɛ asɛm de sana ɔnyɛ wo friend then asɔre bi keke na mbom a whole of some religion ankasa ɔman mu ni na ena wiasa fane na akora no wo beba just like so nana Ɔkrɔnkrɔnyi na chere ye ka bibia fa tourism ho the biggest tourism in the okay world. Okay yo into Minister for Tourism get ready video ipio ye zibaba wo puno do thank you very much okay into no me pacho
offering na another afarbo no nyimpa no ba oya afarbo wi a we atwa to ho another onankasa fina komam no oh afarbo no de enwere ehwe maka me rekwa sky water yes kakaba yeah but it was a trainer za rekwa no ya ampo since kene ko dem no yeah nti ya we atwa to a wo de ba tempo dankasa okay na warankasa onko na ekwa de be na de ya na wa so ehwe na nkare tempo ne de yeah and then be yindu dem line kra okay yeah yehwe we yidu no physically no emfaso da ankra oman ne benya na yankọ huhum kakra impadom a wo beba ha no so wo spiritual side no ebi emfaso de na oya ado sunsun go pe hunu meyi okay nsa to me chere o wora o kan so oya sunsun be do but iyo pe hunu meyi ma ka to obi kitapma okwa hɔ a bra wo twa hun kasa waka na rabia kase okasa mpa okay wo twa wo so tena so wo ntam ko bi na tena se tena sa de tena pe wa to na tuma acha wa sa po ayen iye pe hunu meyi okay obi na bra bo nkwa ye oya dwinwo ye de bia na do ka na ade aso oba akwara yara onye adwuma kase bi oye wo de so happy ntina do oye bero pe hunu meyi ade kura bia yin penen wo hu ade wo do bona acha ma kene nyina ya do pe mu ankasa ihu that's the order so kra obi impos bia na si ya ya bia na kuma bia ntwe bia ba asiri o de bia wo twa ho ye kwa ho mpena akoro ale be do ko mpination okay o de bia wo twa wo do bia mpination na o si de si o jai eji ani o iwi eji ani obeje wo de se nso o ye adwuma sunsun wo pe ho na yi ya nkopon sunsun nso o ya ade ba o pe ho na bayi yeah ma memfa yi ntwe mansa na ya atwado me ka bibi de the minister for tourism menyim de bi ase osom na nkasa mo approach ni dada ya because aza oye emfaso de ba ma minus no na che de oda ban ne kra no wode wo ejim aha nti no ya wo yeza ya platform ya wo yeza but I don't know this bia na osom no mo atinkan approach the minister no yankwa honga ka oh okay but yeah yanka se bi kan ya shase okay kran sana enwere ma so bi nsi ya se do yeah embo maka ka cha re bi embo da ekwa ka ba ho a yera bata afọ beje chi sana ka ba ntira bi nsi ya se bi da nso ya dị ma nkanka ga na kwa ho wo mu hwe kra da shase kaka beje ezi nti yanka se ya de ahụ dị ba ya ekwa kan ya nsana nchi akọ aka chiro no ye nhyɛ de wo ba ye adwuma okay ndo ye nhyɛ na ye man kuma asem enti sɛ nya ya pɛdɛ ye de asɛm ko ono botum da akɔ ayi oyo ɔkrɔnkrɔnyi sɛ obi lihwɛ program yi na ɔkado bia na ɔpɛda nka onye obɛyɛ adwuma ɔbɛhyɛ wase na adwuma no kɔdra akwanya bi dam wɔ hɔ sɛ ɔbɛhyɛ aseda bada ɔde sikere bɔboa ye de bia nka ɔleba ha mpote dɛ wasɔfo nketewa a wɔhyɛ wase bi obi pɛdo ɔbɛhyɛ wase na ɔno so ɔdze nim di another na hoden bɔ ɔde yɛ bebree oh okay then be was station ɔkɔbɛ 120 baby hɔ yɛ so ponko hɔ okay ɔno yɛ bebree yo nti no apart from ɔyɛ a confused tram ha no there are other centers yeah Yana no baby a yɛ station hɔ na Walter na not oh okay wow there was station baby so 120 okay yeah asem papa enti meba ha no in fact in na me first time am aba meba azakura ya muhuni de mba no wa kata wotiri do na obi aso do yi ne mpaboa ebia mi zimitase but yimpa a wo hwe no wo dodoso nti no yenya asikire kakra wo ho ya masumurumur dam na ono yankopon hye okay Abraham na yira wo Sarah ono no duka egu maratwe niza po nya na ogu maratwe sana agebefo wo so da ase niza po duka yira da ba 3000 years ago sana kontre ba nti you should man not say okay
Yeah. Nkɔbɔ the man not say. The man not say. Okay. Yeah. Asem papa. For the last time you butwa ye ho na yaba. Yeba yenye Ɔkrɔnkrɔnyi bedi nkɔmɔ afa the upcoming national program na yeba because na ye ne de obi ka ye de prapra kwan mu keke. Ye pede ye de gospel another gospel krampo so when you need to the man can fetch it. Yet good news and look to another level at the national level because Sabio painful say Ubia in Hobakacher for Wasempa no one. Intino, ye bako a short commercial break, your best number back, your bani busy in a home. Thank you. Yo, welcome back. Intino, ye ko breaking na yedi in commotion na Ɔkrɔnkrɔnyi na ye ka bibia fan de bia obi ba ha echiwaze anade onye no hye mpapo dem somen na nhyehyɛ mete no so bi pede oye member of our friend and ayo osomana no so no ho nhyehyɛ bi nso wɔ hɔ ana Eyo nhyehyɛ wɔ ada eba obacha chiru na agye de Yankopɔn yɛkɔ. Okay. Somafo Yankopɔn osoma. Eyo ne wie kuma bu asu. Osunsun konko no gem. Afi obo asu wie da do ho asha osum no. Okay. Do ho asha osum a afi kotwa konkon bere. Yo. Enti no the am rules no ena so na okoma aye wiase nyina a wobeba ade woba temple no no anade won no won hyehyɛ ne different ye wo ho ma wo bo akwade ba bisa me de oye bisa de sana sa ba ndo aso pronkotin ye oso no yinkotin ne kotwa ha ndo bebre ntumba okay so ngura mesra ho ampa bode aboso Yankopɔn no oba in open mo bia tuma aba wa apasha time okay apasha time nko se okay then apasha no yimpa bebre ma sama obe ya wonyina wo so mu na dem otin obi atuma ba okay obi atuma ba na mo wara be wi you be no kan choro e kwa mamba yeah enti me patcho afahye bre no ye wo special time a ya hyehyɛ wo hɔ ade andapa no ya woda andapa no na ese di begina se me patcho ya woda wo ebe bosum yo ya in April August no in December okay yo time ndere do nsiko okay enwere ya man akaye was a Christian country yeah na other inade no pra benjuma na ade nti ya da hye nkankan holiday okay August na bi ho aye but December ye ka hye brain no pepe okay amadam wo yakwan aba April shira mara ya this year Easter pepe okay amadam yakwan aba yo and say this year Easter no OCM the 17th okay ba 7 into no otwado for how many days 7 days okay ya woda ko bia le mu edum oya akobia na ho yo the no pose aka ho asem dada na 7 days no se obi fie chichir baby no leba obenya baby ada baby ada ene ehwe ase yin ba nhwe enu okay nti e wo hu yin da kasa okay yeah baby abada nsu baby awa ata am so ado ba nya do kakra ba yeah do kakra ba nti mu a mo hwe na aye coming April so Ɔkrɔnkrɔnyi achim April August December nti no April dina ole bado no oya afahye kese na ole bado no se mo ba ha aye ekunfi otuama baby bi efi bia no kwan ye tupe either they fi western side of Ghana bia Burkina Faso hono fi Takrade bebebo twem fi Cape Coast ebesi Mankesim nti from Mankesim na leko wenche Winneba Junction ada Accra no na sibisi wo Esuohia Junction ti Esuohia Junction no ibisi obi ada leko Rabai another some gentuntum suma obi ozbeba na say if the eastern side of Ghana today Accra, Togo, Nigeria, even from the northern part of Ghana na Krempo no be see Accra no so
fi Accra le ko Cape Coast wo kwan no de tra Winneba Junction Apam Junction Social Junction kwa so ona benya so wan ne kita okaya nya du ha kire onya yira kwan ana da se be fa ka taxi nso a na wozo aba ma we free date no oye 17th of April 17th na mdo si Yawoh 17th of April na ye be jam ye afashe kese no ase for 7 days na Ɔkrɔnkrɔnyi ye dinkan ka de eba se bi fi chiri na ne ntumba bibia beda nsu bibia wa ha dada inte no ebe dema mekan no ye de Ɔkrɔnkrɔnyi be ma ye kwan na ye twa ye temple no akiro dema bibia ewu bia no botum na ahwe. This is the third temple after our friend in Mecca, Saudi Arabia, no Israel, and you need to come. Yo, Ɔkrɔnkrɔnyi oye nsempa leke ne kesne mpoboa oye wiasa afana yina Ghana mind the government of Ghana na nanse ye program bi ma di wanyem nyam beta adwumati nachi ya cover 10 of the regions in Ghana. Initially na Ghana regions na ye 10 nti na sesi a wachiche bi ma akoye 16 nti ye hwema ya cover ni nyina nti ya cover ni nyina no ye be national event ye o my money na event na ye nso ma ye dwumadi nti no ma ye pede ye na chere nso bi nsi ye Ghana da odi kan ye bo ho mpanfu bi a wewu wabazo bro friend posthumous award so ye start free John Fifi Atamels is about Jerry John Rawlings Kofi Annan Christian Achu yeda nin afrafra na lawyer John Kuma last year nwa wo ho abanfa so amomman iwi aye wo nwa ye politicians ya select politicians go 20 then ya ba asofo so group no so our friend in Ekahum asofo Ghana asofo mpanfu ye 15 na ya ba nwa ye into entrepreneurship business nwa ye bo abado na wo ye 90 nwa wo taase na taase fo ne ye 80 na ye nwa we film no so wo ye 10 ye no Accra International Conference Center ye dinkin akoji venue no bibia dada na ye pede ho no ebeda dama ensempe yedi ema wiase na ihun program na yesronko dama mzinkan kan because the United Nations war coordinator in Ghana the guest of honor ena ECOWAS enso woboto bi mano so wabananka epede nya the chairman but yentum in pooling or Nigerian president no the current chairman of ECOWAS but yentum final number anye so wobo ECOWAS boss small man so bebe dimti odwezi na dwumedzo ole badui ye pede ye de platform no ye de FM or asomdwen tonto dama baya this good news no obotum na wiase akọ ichire beyond my wider than my question I pedi bi sani on that day date in year 27 yeah na Saturday 27 September in year program no Accra International Conference Center ye pedi ehunde okwan dem baya de ma making botum na use wo friend platform no na ama wiase na ehu in the that's good news na ye kano Eyo. They said that when they show when they no one should say that. Debi me pede ye hu de odi kan no me be sure other question but odi kan pede hu de okwan bedem ama odam is it okay for you to be a platform no do ye be ma some minutes let's say 30 minutes na etum na abo dam
Wo friend and insempe ndam na mehwehwe Geopolitical. dama kra ngora mambo mehwehwe Okay. sande airport okura ka ho Airport ka aye ahadwumezi no ho. Okay, me pa. dama woye na maka na mana ho so baba Okay. de nya sa azaka so pa Okay. obaye airport a counters pi o station ho Okay. Yo, enti no eno da me no de aban so ne sabem kakra because airport is ye yim de flight control laws na ze wo ho a yen sa no pode oya aban na asamo na ban. Okay. ya aban na asam impe ne mesi ho nsa na wa ba ha ore ya anka se yen ye Okay. Yo. Ati. Enti ma yedin kan akan na ye asama abeka wo eye program na sa na bibi fufuro bi wo ho a beda na di wo eye program. oh bibi popura o de kan do mo ma na ranka sa pa na tampepre ya pins ka sema ona na yesu yi bia yo mema ha o de ska basi temple of what Okay. Yo. Enti no program na se no bibi tire forms bi be print forms bi ma bi a wo a wo pede wo ba na wa feel ana de ya pede hu since I na ye organizers na pede hu arrangement aye ahead dem be ya we can you know also that ake you pay everybody okay. that's it Yede ye nkomodizin lebewi na obroyin beka your last words. yo asama dem mo oni wo huchi tere jumede e medini na oye nkomhye ndi obesi biara ba yede oro yeye bibi de nchere we kude ha ayeye na dabe ya sha jumede ase me sha ase impa port pie embe kito ba 25,000 ntenyi ma na bokọ ha yi ma na bokọ Yeah. na yi na mo ma ga na wa pa tampepre e chinje bia yi Okay. Yeah. Answer na ebo we no. Apart from Sundays, other days be was I where ya sorry. ese ya de kusram kun ye President kwati. Oh okay. Yo. Ɔkrɔnkrɔnyi wada room ahwɛfo anka behia mpaebɔ kakra. Ifro nza anka botuma ahwɛ camera no mu nanka nyimpadɔm a wɔhwɛ na bɔ mpa kakra ma nese bo wa. aso american dem da be mmiri oye dubezu ara kono ye nkomhye e be kwanso a makada nkomhye oye hyehye oda ho bibia ye wa be botuma ye ma ye da be mmiri se ba homa oha de wodo ayesa na wona mankwa yi a yisa eba ha na eba da me yo shema da ba amada nsa boto dum ipia so a konkro da nso wa ha botuma kotwa homa ye ande da me na me ya abokwaden ohun nfi ho ataw kra ohia de ama impa wo mu ho to ho na ma na so opana tempempre da ba onkora wo ma na mu apa eyi na odo baba tampo na odo yi na baba nzo biara mmomodi no omusom ma woske onposke moboa o ahoje akwa ahoje moboa obiara mo botu ya abo ma so na ade no oyo ma na wa ade yo oyo ma na wa ade ile mase Mpacho mpai no. awo aboso yankopon onhire dimadi do na amaya Ghana ombrem dem na nkasa nhyehyelse amen. Amen. Yo, Nyame nhyira there for over 1 hour in stay glued to your machine. There actually interview Nina from the beginning. Oye Nyame Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh a oda asomdwe ntonton som ano. Ekumfi otwam ifi takrade ana Accra direction adeba isi social ekumfi otwam. Onye ira kwan kura na aha na in the abadedi the third temple aha na wo I wo Ghana dem a Bible no e kan no na ememe ya me de wo ho eye adze no sebi onye de bia enyim packet bi na mbom oman mu ne wiase mu ni na no waze inti no oye asem papa a ye nyina no empire ye boy de impanyfo a mo hwe program ana de mu mpo a ekiri ya ebotu ana mo aba mo nan do no mu nyina mo boso na Nyame timo power a oza ma oman Ghana na wiase afa na nyina no bebem
I believe the time is coming. Yebaha, nye car near Beba, yet or friend and plane never because airport no. Ɔkrɔnkrɔnyi can be hospitals, be number in a whole city on its own in painful bosom. Na ma offset the Nyame inshallah, Nyame can till we meet again. God bless you. This